thì mình so cái gì từ con mắt
Alawa ke monia e mau ofa ki a Fiona. Tawa i mau whakangenge i ropo a wha. E o mau wete atu e kai i mau ofa atu ki a Fiona. Ake e kotoa o mau o tō, me lau maari e ata mai o mau iwi. E o mau wete atu e kai i mau ofa tu mau kau ngāpi, o ane e ko mau tolu. E o mau wete atu e kai lau e mau se ofa atu. Ane ko o whai ki mau tolu. O tua mas. Au lulu mai au. Ia pai ake. E mau lotu ke hufia atu a meri noa maman. Mai kau tāke ngā mure ngā. Nau ngāo e whatatau ni whina ngāo e a Fiona. E whai ko toru ni tokanga. Atu ngāo e ate ngā koloa whaina tina maman. E ki o maururu mai ki a Fiona. A pai atu e ngā au e tau mua o toa pēle putu mawin. E ia takai o kuai. E maulotu ki fok. Maki nau toru. O nau ngahi whamini. Ai ngahi tau ngā mea. O mau ngahi tau ngā ki. Mau hufia ko toa pēle nau toru to whanga he mama. Ia mahak. Ia whaina tak. E ka ti nau tolu e kina mo masiva. O ki nau tolu kai ma o hanau ngā aue. E tua ti nau tolu ku kopo ate. Tua maafu mafi ki a Fiona e mau ngā se mau ki mua anoa. E mau kore. O ni mai ki mau kore pe ai au koa mo fina ngaro. E fuaki mai moia mi kai ki mau kore. E ui me ko alo o Sisu Christ. E o tua maafu mafi. O mau hapai ake o siasi. Manau whamo puna hawei. Pare mataku ne. Kau se tua tānu kau māturu o tua pē. O kau na ngāwe. Ai tala mō mo fine mui. O rau mau whawhetai e tā kuatu mau mau he mahina fōku koe. Teru sa karameni te o mo e whawhō e mau tui me komnani. O kore rau maari e haere mai tau whengarotu mau whaini. Tataki, e mua, e mau mui atu. O mau nukarani mau tau he ngā whakau o whatatau mo whina ngaro. Tari e rotu, o mau tau, o mo whina ngaro maa maa dioni. Hangai kufonga mai, eiki, tari mau rotu. E bua whatamai, o e ao, rau maa dioni. Oh
iwa. Ai o te hei hono whakalea. Oua te ke haaki ho haa, ko hi koe kau whai hau. Oua te ke meheka, ko hi koe kakai o ngāwe kākā. E wale o ngātu usi o nei te usi, e ka hei o tō hoku mata a mātai. Whalala koe ke asihoa o whai lelei, nofo i he whonua o kaika e teku. Tuho i e o hanako, e te kanaka e hanako e a holoto. Te kaki ke asihoa ho arunga, io whalala ki ai me tene whai e ia. Io te whakao hai o ngāu tori, a nege o nāma, o e hao toru ia o nege o whakata. Nofo whakalongo koe ke e ki o tatari kia te ia, oua te ke haaki ho haa, tau hiko hataha o kutaka monu ia. Hatangata o pule aki i mea o lava. Mahara na mahi, e kuane a ita, o ora ako haa, e te kōru e ia. Te wara e whai totonu te kukusia, te wara matai te soha, o ngā tōru e tōki ai ai whonua.
tua, vai. Kawa tue, tua me wiki moiri, ka tue, kawa ka kawi na tue, kuna to te ia, o vai, paro e ina, pari e paro, palaga e pata te. Koe kospele lama ki tau mole awami, o kai au mole leo sisuka aisi no ki tohi e luke, Tonga fuluma tiku e wahe, te o ka matalauia me te nimo e vesi o tuku i honi kongfulu. Tuke wahata fitu vesi i maa ki honi fulu. Au pehe huni. Pea lea kau apostolo ki heiki, ki ke whakalahi i mautui. Pe wholofoa e heiki, ka ne ai pa mautui o ta tau mo koe tenai musita mo lahi. Pe ha mo ka mata lea ki ufu ki molini, Pei mo mata aki koe, o hiki o tuhi tahi, o ne whai lewa o hange ko homo tala. Pe tāwau koe toko taha i ki mautou, o piai e ne tamai o eiti o kuaue, pe tāki banu, pe he whai pe ne hao me ngaue, te ke pehe ko aki ai, hao me lewa o to poto ke kai, o a i kai ko ho lea e pehe. Ke teo mai mua ha kutima, pe ke huke hoko fu o tahu iau. Kai aua ke ose tukai o e kuinu, ke hili ia, ka ke kano ihu koe. Ka ke pehe koa, ka mea ki whakita ia ai whae e he tamai o eki, a ngā mea ne tūtu uni. Pehe whoki moku mautou, ne ongo ko mo whae ko tō pēa ngā mea ne tūtu uni aku. Ka mo pehe, koe kauta mai o eki tai aunga e pēki mautou, ko mo whae pēa ai mea ne tūtoki mau whae. E mea. I'll try to make my dialogue very quick, but I don't have prizes today. I'm just going to have to answer my questions a little bit better. My first question is our topic today. It's about faith. What is faith? Does anyone know what faith means? Faith. Valen, do you know what faith means? Yes, hope. What else? Anyone else? Parents. Does anyone know what faith means? Okay. My definition of faith, based on what I've read from the Bible and what I have experienced, is faith means to believe and to trust, and like Valenti says, to hope when you cannot see or fully understand something or someone, especially God. Faith to me means to believe even when it is hard. In today's reading, the apostles asked Jesus about faith. In Luke chapter 17, verses 5 to 6, like what Kika reads, the apostles said to the Lord, "Show us how to increase our faith." The Lord answered, "If you had faith, even as small as a mustard seed, you could say to this mulberry tree, 'Stand up and go over there and be planted in the sea,' and it would obey you." Jesus says that if you have faith as small as a mustard seed, you can tell a tree to get up, go to the sea, and plant itself there, and the tree will do it. To tell a tree to move from one place to another feels impossible, but Jesus says that even with a little bit of faith, anything is possible. Can anyone say that? With a little bit of faith? With a little bit of faith, anything is possible. Who here knows what a mustard tree is? Jesus says, if you have faith as small as a mustard seed. What is a mustard tree? Does anyone know what that is? Have you guys seen it? It's a big tree. It's a very big tree. It grows up to 20 feet, probably like reaches up to that pole right there.
and the branches are so big it could stretch out to this one room. The trunks are big, coming from here to Sione. That's how big the trunk is. It's so big, it's such a big tree. But the seed is only this small. Can everyone raise your hand? Raise your hand, everyone. Raise your hand. Go like this. Go like this. Look at it. Look at your finger. That's how small a mustard seed is. And Jesus says, that's all the faith you need. Just that small. I want to tell you a story of this young woman. Do a quick story. There was this young woman over 20 years ago. She lived here in New Zealand. She had 2 young boys with her husband. And they were getting older, this couple. And after the birth of her second son, which was a difficult birth, the doctor told the woman that she cannot have another baby. That if she did, she will die. That if she had another baby, her body could not handle the birth. That she will die. The doctor told the young couple, no more babies. The doctor told her, the doctor warned her. Sorry. But the doctor was very close to this young couple. She was like a second parent to them. But the couple was heartbroken. They sat in their car after speaking to their family, after speaking to the doctor, and they cried. They cried because they wanted a third child. They had 2 sons, but they wanted a baby girl. After they cried, the woman became stubborn and no longer wanted to talk to this doctor, regardless of their close relationship. A year or 2 go by, and she becomes pregnant. She was scared, she had doubts, she questioned if she could even keep the baby. Yet she had a small belief in her, and a thought in her that told her she was going to be okay. She rubbed her belly and told her husband, I'm going to be okay. You see, faith is also about believing when the world is telling you otherwise. I think the reason why the Bible tells us to believe in God is because God is reliable and trustworthy, whereas humans, we aren't always reliable and trustworthy. To the doctor's surprise, the woman had her baby and she was okay. She's alive to this day. She's right there. The woman was my mom. And the baby that she was advised not to have is me, speaking before you today. I can't imagine if my mom didn't have faith, and if she listened to those thoughts and those fears, I wouldn't be standing here. If she had listened to the advice and doubts of others like that doctor, and she didn't keep me, I wonder how different their life would look. There will be a time, kids, where you won't always feel close to God. There will be times when you sit alone in your room and you question if God is truly there, or even if He is real. That's the reality of having faith, is that sometimes you won't have it. But even a little bit, even if there's a small feeling in you saying that God is still there, that's still valuable. That small faith can grow to be big if you want it to be. Like a mustard seed, if you water it and give it sunshine, it will grow to be a big tree. And in order for our faith in God to grow, we've got to talk to Him and learn about Him more. We've got to pray and we've got to read our Bible. My challenge for everyone today and this week is to pray with faith. Think of something you've been trying to accomplish that seems impossible, whether that be passing exams, doing assignments, getting a job, losing weight, getting more friends, getting better friends. Those things are possible with faith. Pray to God and have faith that He is still there. Amen. Thank you. Abbiamo aiutato un po', ho fatto
ka mapuna hope. Akala ko tayo kui. Ako ko rin mo ke manungia to ngai ta apat ko ni man. Ang mo ko mari ko. Pakato ta patungia. Mo pakata pe na no no sesi. Ko ka mari ko ni ke ta dile ke ka. Kuri mo na sia. O ya patungia na hon. Te ko e vai pai. Ya aku me vai te ke au e puri ako koe o Apiako Trinity tami a moa e a honi o le te pakati te patari a koutui o mamunui a mga tāpa ai au punonga e musu mahina e kaho pia ki tatari e koe kaya e mua e whawhetai o tawangi o maare o koe tua e me papupu koe e ai panu esi maa Pakata ke ngai patungia le ahon ave lahi no ngai patungia sa kala ni ma ka to la po ka ro ma patawa ni ke ni ba ni ba to ka ko ka mo sian ni ke pa na o kala ya uta ngai patungia ye pa sio ti ka mata ngai weekend ko e apung e pai pata ai ka sekretari ni to pu e pa ka to pi Zoom con el de secretario junto con para Kawai lo que hace secretario hay ya kata bibliu kata secretario ya tu sistema kata kau taki vai ter mulher em Zoom que a primeiro lugar vai lo que aí su sana tauma nga se ne que a certo tana que pego ta patania por el lugar o he ka hiri pe mua e tamaranga pa whaam peke mo mea takorahi mai. O pia ia ki po tutu ngau e whena project e siawa. Pena komi ha se niti pa mi he pure anga. O hiro ke tokonia pina tolu o pia he nau kere kere ta le pit pinga e apsia si. O taurama nungu lau tau whakei mai pia tau kere kere ko wa ki mui. Ta koe whaka amu. Ke na wau na tere ha pureru o taranoa ke founga ngā aue, mo e tahua ngā aue ngā pai. Tok whehuki koe ai. Pa ane. Mea katoa pai kātou ki ngā tau. Koki tau tau koe kere kere. E kei aunga. Ai o mi, mo e whaam koe ni. A pai kai te mo mea pai. O hiko ki mātou koe ni. O kumawat mau he pureru toko si ia. Koe kore aku. Paha ke tau fia fia, i ngai monu, mo tō pehe mai he harapunonga, mo mea mai. Ke tau taranoa pa pau ki mō roto ki ai te wha kata, ki monu koe ni o sisi pēne. Ka e toko ni a ki esi asi, mai family, e mo e community, hapure ruru ia. Topre ruru ngai ka saho, kai te, kamata mo e sport camp, a tau ruta me kine mui. E mama atuai. Ai o taki, kata me tau whanau. O tui puas mati teo pēr o taki, me tau whanau, ke sport koe koe ka whiau. Koe o pe whakawhiohi, o larangai ai mo ui ngai whataha e tau tara rota me pine mui. Ngai mātu, a more more. O peo parala, e mauraba pe ki ai ke whakata sport koe. A koe mama turi toke sport koe ni, o kui e onga taki a tau o matinaua, o tau whanau, o whanau o na te nā whai. Ka tōna ki, para kata tuai, tau ko hiva, o maa ai i teo e tau patawiga sa pate, me ka tōna tuku mo ui, ai stias tonga ho e ki. Ko e sa pate rewa ka tau whairot kai, ko me tu mea, e me maranga kai ka sika ahio. Kai hiri pe mua sara me tima ko tu ko ko le pe mua fataha ko take na mio kau take ko tupu kai ki ya ko hiva ko te tawa tala ho te ta ka hiri ya pa le pe marania te ta tupu ho pe mo ta ke te na hiva pa mo te na mai pa to mia ko hi te wa ki na ta ni ko ta ki se ma so mo to ma ka ta ya ngai patonia ki to ke whakata ko mawa whakaya mo kore te ngor ko ta dao to ki whanau tāna o tukatai to kau ki ati nau tōru tāma ma
Ya ka mai kita kau kita hi. Ya pamawa kita lot. Ile ko na ka no. Ngai ko pa ka tau kai ka to. Au no mare ka 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 no. Ayo mare ka ni na subscribe ko no ka no. Ile
o e potu o e. Tapu ki e omo kaunga ngā ue. Omo whare tangata, paki. O tātai ki, e pawhinei, e miora. Emma Moema, Luisa, Leani, Kumboutoru, Kau te Fini. Omo mā hinaini, puwhai ai, ai whawhe loa ki tamu tua, tariui, po tauriu me ai. Tau ki lau tā kuatu. Koloa ni bukeu mahina ko mariwa tona au kei ngangatu anu ta paki te lai monuai o fulu mahina Rabatu ke tari ka mai atawo mo fine mui au sia e whanau sola ko a bulangi tau kata i he whengalotu e a koe, tangata i whai tō mao, tā mua i ki toi ngā taimi toi mōku, whai a tau maa. Ka mua tū wai whaktai la i otua maf. Ka tau la mamai hala whanunga ka mehe. Aina ko mariwa tū, tau wausia mai e ahoni, e whafou, e tau kongani te. Saka meni tapu e o mohe. Ai moi mo tau lau mani, e whamau e tau tui. Rau hi koe lotu mo ngā au e tau whai. Tai ai tau lau mani e koe ni kai mariwo no whinangaro. E kei tā kaua mo tau tolu, e whainga whai e moui. E koe o mou nei, ne o me vai. Toi diriu mai ko hui ko e tātai ki whaifukau e tā mose se mairo e teu i e kai tō e koroa a koe ni ka nā tau hanga te ki ai. A koe hui ko e hopo e ki whokoutua patu pake te whafoki mai e patu ki a. Tau whakato ke. Koe kau tamai o e ki tae ao ai pe ki mau tolu. O mau whai pe ai pea, kai to tolu ke mau whai. Awe ngā, so tau koloa ke whamunu. Koe kau tamai o e ki tae ao ai pe ki mau tolu. O mau whai pe ai pea, kai to tolu ke mau whai. Mau tau koloa ke whamunu. Kau whehuia. Ui ai nai a taimi e mo ui u me ngoi o huri aki koe. Ui ai nai a taimi e mo ui e ngoi o kai o a honga. Ai ngāwe rei o kuke whai. O me ngoi uri e kina. Ui ai nai a taimi e mo ui e ngoi pōpura. I ngāwe maro, māte atu, fua ngāi whatongia, ka tau e whanua si asu mai whami. A uongoi o ku whapōpulai koe, o ku kai hata, i tā kaua mo koe, ni hanga whamahu ngāi, pe te me o atu, a pare mo ou. Ka hui koe ngāwe, whai tōruma ke whai. O iai ha taimi pehe, pe fōa he mo ui. A pāua iai ha taimi pehe, ka te tāku mo kukai ko koe pehe. Iai ai ho taimi pehe. O ku tokorahi e kakai pehe. O ku iai mo kakai pehe, e tāloa e toi tapu, e a kau ai, mo e wholwhola ko Australia. Na ia e taimi na ngoi e siope o kuria kina e wikai hanga e o tua o oange hapare mo ona ko e tau ke tui totonu. Tonu hia e tariangi ke o tua e whakaukau ke ta hopo ke eke totongi ne tonu hia.
Matata koe sisu o hai mati koe wanoa kau ki kau ngawe unga ngawe ke ngowe anga. Au he tai ke ke poki poki heki heki poki poki o ata te whaia te toe raa ka ke tara ki kau ngawe ke ngowe anga. Pea kiria pea kau wahe wahe tatau pe. Pea ku hai ai roto oha mo ua ngoi ria kina ki kau tonu ne whai tonunga ngawe aho kakato mua kai hei hei ngau tonu ne tō mui mai osi ange pau wahe wahe tatau pe o ku whewhea i e whonga ngawe e kai hala ngawe e kau ngawe ki mua e ku kai oange o nau wheunga kai oange tuha. Pertama ni o neta. Kamai rei kai ki ai au ni ngao e whatawos ke ngoe anga. E he ne foki ke whare ne ki o pouri. O hono tonu. E tumaya e ki ngao hi hani mea takoni. Kamai rei ki whai tolunga. Hawa. Pao mea takoni. Karai kai whai te. Ngao e aho kakato. E ngoe anga. Hiri e mene te hu ke whare nei ki. Tane mea mai puke ho wala. Ya ke ngahi mai e ku ilo e whiawhi. Hiri e mea whamaa mo te pire. Tea ka hiri moria. Kare tokitokanga ke ni ngahi whia mawa ana. Osia tokanga. Foki mai te hoko atu iau. I whare nei ki. Ngau ke mea takoni. Ka hiri ia. Ea toki ai. Ano whaina maari mbona. Ane o kuongo pōpura. Tanoa ke ai aru. E ngau ea ke kirea. E iriu whakarisi koe tūron. O kuhinga. Ko sewaniti ta koe pōpura o ku noko te kina e ne moui. E ne eki. O kai koe pōpura whakorikare. E pōpura koe koe hia nane whai. O kai. E pōpura he rea koe ni. O kuhinga. Koe rea ke o whaka. Koe se o whaka. Ai eki. Koe ne sewaniti. I rai whahounga i e si whai tōnunga. Aho kakato e koe anga. O roto ke whoki atu ko mau ha mea ta. O whaikata e tā noani ki iai wai whatata o kaina mo tau toro. Rak, o hangari o popou e sisu. Ai whakapopula ua. Ngari tai to kanga mo tai to tonu. Ai ei ki, e ni se wāni ki. O roto ru, o igai o mea e ka mahi moia. O tau mahe ni aki hono oange ai pare, ai ngā nau toru ngā oe whaiosi Amerika. Ka te rea nā mau para, ai te se maani tika ni kumi ki haike. Ai ke u kai whamalo ia, ai se maani ti i e tānuani. Ka ku whaina luke i tānuani, ke ne whaha oku i kai ha mo ua ai o tua. Jadi tau tō. O wai mai. A te rea nā mau hara, pia tau eke ki hero tua, wange wene whai sope. Whei ngā luke he tala noani, e whamatara, o wikai, a mo ua mai ka ai o tua ki tau. E hoi fua mo tāpua ke ai tua, o mea ia, o kes. Koe arof, o wikai rawa ke maa uia, e a taha kua pare hati ngāi matea. E koe tōtau iwi. Ina. Kua ke mama. Koe keresi, koe ao ofa e tua. O ku fuaki mora reia e o tua. Koe kai mga tuunga hao ngāo le rei. Ko hao wheirau rau. Kua ke mama. E moni mea whaingataa mahuinga e ni. Tau mau. A whaingataa e mohu e kai rotu. Ai ahi ki tau tau ki tau o ngok o tau rie kina e kau hero tū. E
Eu vai que tau sio he tātua ki. Lea tai mea moi pehe si su. Magi o fumba fitu. He ati e leko. Kalai si e le. E o kotua. E o kotua. O hao e rin ati e iau. Sāne o wā. O tani he aho. Pea moi pō. O roto hao lo. Ngā inau ahe taimi. O ku mapuna hake I loto I tau lau maria e moi vai vai. E hui, ko I kai hāmai. Ai ai mea ku hori ki ai ho tau lau maria. O taimi mea tau ohi e unganga pehe. O whamatarai tā noani. Tāno whatātā wene si su. Ie se māniki ngāu e whai tō nunga. Tau rawa whianga ngai me ngai ai whakamate o mō. Te kawenga tānoa koe gospel koe. O wikai koe pehe, o wikai whakahou ngai e o tua tāno tua. Wikai. Ke oange hano pare makehe, o wikai. Kai ke pehe ia. O wikai au pito hoko tau tāgo fuari, tau mauhara ai, o mo ua ngai e o tua. Ta e mea o whawhatoa. Tau hao te he. O whawhatoa e mai whataara lahi se si. O whawhara kohi e kai una whatu e mai whataara lahi se si o. Kai. Pea hori ke whahana ulotu. Nā ku tangi vai me mo ui na mo ua mai se asikia. Nā ku mo ua mai o tua kia. O Hawaii eke ni totonu ke whai ono roto. Ao rea puna. Rea mutu ta murea. Nā o pune o mo. O mo ua te se asikia. Mo ua te o tua te ai. Hui, e ko whai o sia verema. Te au fua hano whatongia. Te au fuaki e pānu. Bohoku whāmi. Boe ku mea kotoa. Ka ui kai whai e se asi ho proto. Nā ku iai a tāpehe. O ku uhinga e ngutu tamure a koe ni ete ki heo tua. To tongi mai ho moua. O whee to tonu ki heo tua. Nā ku iai a tāpehe. Pori mama. O irai ha moua e se asi ke te koe. Pori mama. Kai mo ua te se asita, kai mo ua te o tua. Awao e ufua matala o tua, kai toa taha kai ala whatatau hano maa ua. Hei kai yofi hatau mea ko fuak. Ai poto e mawhai e nau e kroa. Tānoa e whema ni te. I lea maari. Koto whamatala ke nau e fuak. Rea whahe te rū koe, rā ke ia. Koe ato e whare o tua. O ku whono ake e ngāhi māma mahuinga, o ku nau huhuru he aho moe pō. O ku whono ake e ngāhi māma, o ku nau kame i ngāhi. Ke ngāhi whanonga e whunga e whanua, e pehe whukati nau tau o whorau he ose. Io pea huru atu, he kuna taki mu whakahino hino, ai ngāhi whai tau. Ko whema meni te, o whamatara, ko haidere whaalawa halanga pehe io. O pehe e poto o si o pehe, o biai me ngāhi kātupai, i e whema meni te. Kai kātupai ke sinou, ke heua maka, ai whaturisi, ko ku mana whelasi, te amoe hala o mana, kai mai uhiwa. Io ku lau koe wheneko e uha. A koe amanakianga e toa whamoa, koe mo huku po kā. Koe whorua, a tau kanofo ki whakalau. Ai lo roto whema meri te. Te a koe lau noa. A tau langa. Te a koe lau noa. A tau omi ke eke whehuki. A ke tau hange koe whamatara se wāliti koe ni.
O ku mau whai mea mea. E koe kauta mai o eki taeanga e peki mau toro. Ko mau whai mea. Nā e tongu ke mau whai. Te ako whina ngaro mo e keresu opi maki mau toru. Hoho tau, koroa aia. Ke whakamonu, boga ea mori. Tani e keresi, pero ku si, perahi, tani me whapenai, koe koroa ke whakamonu. O wana whai ake. Ia I hataimi. Mo heaki e tau mohui. E te tau mutu papu noa tapu mohui ki. I whangai o tua. Eke hatau ka tonu. Ke tau kakawa kua tō. Ke ngāwe a eki. O whai e tā roto koe. Ulofo whakau ki aho whamau. Aho whamau te warato tu e aho tua. Tawa kore ki ai. Aia whiona. Whamau i au. O matunga pe o Kristo. O wana whai e ko whamau to. Aia whiona. Whamau au. O I kai paratuunga i o whamau to tonu. Kai whai a ki pe o Kristo. E tānonga mo keresi. Po tukua he a whamoni. Pa keresi me o maumuni ai. Rea ia ta mai o eki. Whai tonu. Ngā au e whai o skia vene ngā a whauri. Whoki i aki. Ka wia ia taimi pehe. O e rao ma he maui. Whai bene o tau vai. Eu tau tolu kau sewani ki a toa. Kau taru kau tāpu ahi. Kau koroa ia ke whamono. Wafa tamai mea. Lau mari mana.
sapu o mo e ki tau fonga tau mawe ke fonga dele ko ni o tau uholo aki mai e ngahi mahi o mea whakarasa ho mai te o mi te tari whakarasa o ngahi whami e kaua ki whakarasa ho o ngahi whami tāpua ki mautolu a kere ki maheni ko te ongongo i mea to e lau hua whainga maari e whafoi ka kominani te whainga maari e whakarasa ho e a whiona e toa e whamaro ia e o whaku mai o alo o Sisu Klaisi ai e pōno lawa ki na ne toa maa Kaya whawhitaya na ne pakipake ne wāku ke ne kaua kō mo ne mea tō kai oksino e ni e whaki māngu tolu e whai pē mo whamanate pē whoki e tō e pōri rea o mohe ne mea o ipu e me kua kau fōu me o tātā i ronga ha mo winu ia o whai ia o whamanate Gloria a Deus, Fiona, Jesus Christ, Macaya, Buda, Macaya, Vamos a Daulotu, Ai mai lau mari marioni, ai o vai mai me wai ne koni ke te mau toru ke mai moi ku, ke fa moi. No ta ki mau toru ke mau ho ko sino beta. Ke tu pure kinai di kana kato kalaisi ai a koe uru amen o ngai ke mau uru vai e ke kana ke para ke mama yon ai o fa o ngai ke mau para to tana ke ngai ko la ke na la ke yon o ma ke ai ke sis Sisu Christ, mau amen. Mau tau pagi tau kau tahai sino kalaisi, wai dia tau dirihi tau kau tahai tata kalaisi. Pakai kelambia tua, uriale agara mamani. Sekarang te pile naiki Tari-tariat o mea mai kore ke puna ke hua mai ka mai sakala me miki e tau kamata mai me soto mea mai Pantaya tau lamari
Family
Quiero volver para el Sino.
Wow.
e fia o tau mai i he tau mau ka pua i saka meri ki boina o tau tali e roto tui me soafita ma kona tau lau mai e ka fo tau tui tau wakai e tu hala whanonga fo o mahina fo o koe sio atu te koe tau koe pe tau lau sio ki ai o ki te whawhanonga mounga mai a te tau au ki ai e tokoni mai a tua e ka venga ai e te tau talo to mo ia te ha koe tala ke o tua tau loto e tau whaboni e o kei tu mau e ngahi sia te whola o pika ngahi pore e ngahi kawe ngā pika e ke tau tala ke o tua e hauna a o tua to sias ke tau whaboni pata o madunga tau hao mai e tau ofa pia tua tau kore ke puna ke o maa tau ngahi emi ya ke whai e tau tala loto mau
Te kange hafau te ni ba son vai. Tak sno vai. Te mo oi ai. A dina do. Hol na la mai. Ke afio. Ata la mai e te prea ta lo to moi. Ke tu ba tu pa. Ta ki be tua. Langi be tua. Foto be tua. Kaya meta. Pa ficar com ele tua. O be ai ta lo to fa mo ni fa ta mo ma bo do. O be ai na hi ka kwa ki ko me tua. Fai be nga we fai o skia be ka. Fa wa i on te ta tua. La wi o ta ko ke fa mo. Fa ma lo la ya. Pona ta malang sa ka me ni ta polo ta lo. Amahina fo ko Pamalo. O fala ia de mudou. Malo fa fu ta ma sa tomi. Malo ta ni ta kwa. Ta kwa ki e ni ku. Fa fo ma pe tua. Malo. Le ana le ga isi tua ta. Pemo. Awe di man puna fana mai de mau le le ku se tua ta. E ta tari kita pure sia. Tomboni le a ko umpo dai ho. Da voi om fai na mari batato. Wakai ni da wa ta le fai. Ratu ta gere na malang ma fai di ma beo. Spera ta we fa benima. Ha o pa nga ni ma sia. Na ma ko. Fare wano fe ma sia ora gran. Os om pa nga ni sia si fa na. Doi ni kere. Ako hiba tau kare kita. Tau o nefe na maari e nato. Dan siya siya di ko matu na nasyo na kami. Kabawa kayo. Tau lawa mai siya lang. Tau loto pasta. Wala yung wa. Watuay matapa ko. Ang mori ang manaki. Wage ko eh. Kami nga nilini. Famoy pe ang manaki ko. Wala mai. Tau to'y wage. Mafita. Kalau mari menuin tanpa kita, kamu kata tu si tuan tak kau dah mula makanong kita no flashy apa ini, pamalu aku tadi kita pun, sosial malu yang lain mati, ya malu mana tu mai, kemudian kita hibat tu, karya orang puluh, aku tu buat saya tahu, pamalu ni temai alu lau mari. Kau tu kau orang kau bukan